He rau kei taku ringa e tō uaroa, e tuku nātu ana rā ki te tāe patu o te rangi o te anō kia kūtau kei ngā mate kua we ea ke nei i tēnei wā. Kei te matua e Manu pō tēnei e tangi ake ana kia koe te uri a ngā tiawa karanga mai rā e koro. O te anō ki ngā mate ua tatu anō rā ki te kuini o ingarangi koe riro kāwe kā ke nei ki te ao na mātua. Ka tika kia rere atu ko te ngā kau Māori tēnei e mi i nei e tangi nei. No rere ko koutou kia koutou ko tātou ko te mata toi tūora kia tātou tonu. No rere karanga mai rā e te rāngai tangata. Ko ia tēnei a te kupu o te uru, e rōna ki ake nei i ngā pūrongo kua puta mai nei i te reo o te uru tonu o tēnei wiki. Te rei a te kōrero, Tini Whetū ki te rangi. E kaupapa oki a Tini Whetū kei te wenua, kei te rio o te rohe o Te Papaioea, e kā ui ana i te unga rangata, te unga kaumātua kia tika rā te kōrero. Engari ko te ngā kaupea e rangatai, ara e ko ngā wakaro no ki, ane e koi o rāna. O te anō, mo te unga kaumātua tēnei o ngā kaupapa te tua ke nei, ka tia ke e tātou me wātoro atu ki te pūrongo. Ko te hōtaka kaumātua i tapaina ko Tini Whetū ki te rangi kaumātua services. E whakatōpū tahi mai ai te hunga kaumātua ki e tahi mahi marātau. Ka whai wāhi mai ngā kaumātua nei ki te ako i ngā hua pai, hua kino anō hoki e pāna ki ngā hangarautanga ki runga i purangi. A lot of our kaumātua are isolated in their homes. They don't have children around. They've all moved away and working. So having that communication with other people, like-minded people like themselves, it keeps their brains active, it keeps their body and their tinana active, and it makes an overall wellness for them. So yeah, that communication is really important. Some amazing people with really broad stories and experiences. So bringing it back to myself, I was raised by my grandmother, so that's where I fit. And so just experiencing those life stories from some of those people. And everyone's personality is different. We have quiet ones who just come along, and then we have the characters that are out there and they want to talk about everything. But it's also bringing in different characters so that they're creating their own little network. So yeah, it's amazing to see ladies that we had at the beginning of the year when I first started are now leading some of the conversations. Ka tai atu ko etahi kai kōrero ki te ata kōrero kia rātou mō ngā kikinotanga e tai whanga ana i te hunga kaumātua. I roto i ngā wiki tata i puta mai ai ko etahi ripoata e kōrero ana mō ngā tūkinotanga ki te hunga kaumātua ki runga i purangi. So we had a lovely lady come in from Manu Arataki community law, April, and she came in and spoke about all the ways that can look awful for our people, and it's scary, and they get scared to do things online. They don't shop, and they don't even do their online shopping for their groceries when they're stuck at home. And it's about being aware of what that looks like, because that is the way of the world. That's how we are working, and that's how we're speaking with communities now, and how we're speaking with whānau. And if you can't be in contact with your mokopuna over in Australia or America, you're losing that connection. So creating connections again. Ko Melissa Skipper, he kaimahi ki whakapai hauora, ko ia hoki te kai whakahaere o te kaupapa nei. He ai kia Skipper, e noho para hea ana te hunga kaumātua, he mataku nui tō rātou ki te haere ki runga i purangi. So I have two roles. So first of all, I have the gambling harm space. So I'm the gambling harm health promoter. So I promote healthy communication and conversations around gambling. But then I also have the kaumātua service, which I call my passion project. So in that space there, it's about connecting kaumātua back to their roots, also connecting kaumātua with kaumātua, and getting them talking, communicating, doing activities, and just being a group. He kaupapa tēnei mā te hunga kaumātua o Te Papaioea, e ono te kaumārima te pakeke neke atu, ka tū ki te whare karakia o mere rikiriki, ia te rāhina me te rāpare, te kaukaraka i te ata ki te pautūtanga o te rā. Mō ngā whakamarama o te kaupapa nei, whakapātu kia Melissa Skipper, Melissa at Rangitane, Irakati Iwi, Irakati NZ. Te mehemi te reo o te uru.
Kāti tēnā rā koutou katoa e ngā kaimanaki i te kāui mātua. Tēnā koutou e taua ui ake nei, e tautoko ake nei, e taunaki ake nei, i o tātou mātua i tēnei wā. Ka tika rā ngā kōrero, Tini Whetū ki te rangi, ko rangi tāne ki te wenua, ana ko ngā wetu oki ai taiarai. Ai kauarai au ki rā i a koutou i roto i e nei mai, e mai ni ana, e mai rangatira, e mai pūmanawa, tēnei kāmi e tēnā koutou. Ko te pūrongo nei o roto o Taranaki ko Why-Ora. Why-Ora. Ko re kēri ngā kuputika. Ana, e tira tēnei, e aere ake ana ki te unga taioi, ki te unga taitamariki nei, ki te wāngai i te mātauranga. Ana ko te pūtai ao, mo e te itanga, te aua, te māramake, ki te o unutanga me te ngako o te rā ao. Engari, i roto i tēnei pūrongo, ka ki te karongo, ana kua waka āngaitia. Ngā mai pūtai ao o te ia rā, ki māramai, te unga tamariki, anei rā te pūrongo. Ko Why-Ora e tira no Taranaki e waka tairanga ana i te mana o te auora me te poipoi i te unga rangatai ki ngā ua nui o te auora tonu. Ka kite aka i te aro nui o Why-Ora ki te waka ako i te kāui rangatai ki ngā tini āhuatanga o te pūtai ao. E Why-Ora ngā e. So the main purpose of today's kaupapa is we just want to let the rangatahi Māori know that science can be fun. We've got awesome stations and exhibitors around, and I just think it's an awesome opportunity for them. So this kaupapa came about when Why-Ora decided that they wanted to pursue sciences at an earlier stage. So they decided with the United and teenagers, because that is when sciences are really key, as they need to pursue them through school to take into the relevant sciences and future studies. So what we did with this kaupapa is we made the sciences fun. So we made the physics fun, we made the biology fun. They're just what they wouldn't see in school. So we just wanted to give them what they don't see in school. Tērā tonu te wā, ka tupu te mā ara ki te unga tamariki i a rātau ka kuu ki te ao o te pūtai ao. Ai tā Why-Ora, i toko ake te wakaaro kia wakarite mai tēnei kaupapa, ei waka ratarata i te kāui rangatai ki te ao pūtai ao. So the organisations that we have here are Taranaki based. So we have Tupuanuku, which is an environmental reserve. We have Taranaki Regenerative Agriculture, which is all about keeping the agriculture sermon faith for the future. We have South Taranaki Reef Project, which is just holding up the marine biology side of things down in Pātea and South Taranaki. And we have Taranaki Adventure with Tom, just making the physics a bit more fun and explaining what they can do for the future for careers as well. I tō ia tua Why-Ora i e te i kaupapa pūtai au i raro i a Taranaki maunga, ai tū ura i te unga rangatai nei ki ngā kātū āhuatanga o te ao pūtai ao tonu. It makes me feel so happy to help the rangatahi here and just to help guide them through it since I was once in that position. And just kind of helping them find where they want to be in life and help them guide them to where they want to be in the future career-wise, and hopefully try help them, push them towards the education and health. Ei tā West ringa āwina i te kaupapa pūtai ao, e kua ana te ngākau te ara i ngā tauira i roto i ngā mai, ko tāna ia matua, kia tautoko nui atu i te unga rangatai nei, kia wai tā rātau e ia ana, ka mutu, kia wai te ara o te ora. It's a blast, you know, just being able to have that reward of seeing someone fulfill their potential and just what they want to succeed from their life, and it's just an amazing experience just to tag along with them and just guide them and then send them off on their way to be who they need to be. Ko tā Maxwell e ari kua ana te kite atu i ngā ua nui ka puta i tēnei kaupapa. O tira te kite atu i te wai e ora ana i roto i ngā rangatai. Mā rātau tonu e kōwiri ko te ia te uarai e tika ana mā rātau. Ko tāna e āki e ārai. Aroha Broughton pue, te reo o te uru. Koia e te iwi ko tēnei o a tātou nei pūrongo he rawe. He rawe te waka āanga i atu i ngā mai o te iara, ngā kaupapa te iara, e ki te ae koia tērā ko te pūtai ao. Ko te pūtai ao me o na kōrero
me ānā āhuatanga ana kai roto. No re tēnā kōtau e Why-Ora, e wakamārama kaua ke nei ki te unga ana e are atu ana kia kōtau. Ka tai te pai o tēnei akoranga me ngā āhuatanga o roto o te akoranga nei, ana ngā akoranga nei, hei painga, hei iki ake i te mana tonu o te akunga. Tēnā rawa ati kōtau. Kei te kaukau au i ngā riporipo o tō tātou awa Te Awa Tupua o whanganui i tēnei wā, me te tūtaki ake ki te o ngā uri o tēnei o ngā wā. E uri noro tawana mai ai ngā apu tua rangaranga o Te Awa Tupua, e kai tono ki te kauni era o whanganui. No reira kātira e ine, e no, tēnā taka i atu rā te ara, ana ki te kauni era aia, ai painga, mo toi mi Māori, mana motu ake. Koia te wā ine Māori anake e tuana mo te kauni era aroe o Wanganui. E uri aia no Ngāti Hau, Ngāti Kurawhatia, rātou ko Ngāti Pamoana. I think it's vital to have local iwi at the table. I believe we have a lot of values and principles that have been handed down from our tūpuna that need to be incorporated into the council processes. Kei te waka miia e ia ona paake me ona tūpuna, nā rātou I wakato te kākano angi tū ki roto I aia. Definitely my nana was a hard-working marae, and with church too. She could work the front and the back, and she handed those taonga tuku iho down to us. Also my granddad, he was one of my influential male role models in my life, and also my dad. So my dad is where I get my leadership skills from, and my mum, she was also always busy in the kitchen, so yeah, she served our people. Yeah. Kia noo te Māori ki te tēpu e kanoi mo te iwi, te take e tuana aia e kai kauni era. I think we need iwi representation at the council table. There's a lot of decisions that are made at the council that involve iwi, but because iwi currently aren't at the table, it makes things a lot more time consuming. So with me at the table, I believe we'll be able to fast track a lot of processes. And because I am regularly in hui with some of our iwi leaders, it kind of like works hand in hand. Ko te unga kore kāinga, ko te anga I ngā ware au, me te waka au I ngā ware, e tai take nui mōna. I'm really passionate with our homeless whānau. There's not many people in our community that are advocating on their behalf. Housing is my major issue. With housing comes so many different complexities to solve the issue. I te mutungai o e rautaki tōna, kia wakarai ake te kano I Māori I roto I te kauni era. I have heard and gained feedback from whānau. We definitely do want Māori wards, so it was quite disappointing that it wasn't brought in this time round, but I kind of have a plan, so hopefully if I can get into council and enact that plan, yeah, it'd be about creating more balance and more cultural diversity for all cultures, Māori and non-Māori. Me wakarai ake te kano I Māori I roto I te kauni era, kai au koe te mana ki te pōti, iriwere ririkura te reo o te uru. Ko ia rā tērā, no reira ki te tamai ne karanga mai koe, ana, taka i atu te pae o Poutama Nui, o Poutama Roa, ana kia tai ake rā koe ki roto I te kauni era. Ko tāu e mea ana, ka ia nou, e pirangi rawa nou, ki au I nātu rā I te iwi, I te unga ino o kāinga kore nei, I te unga rangatai, o te anō I ngā kaupapa ua. Ki anō o mai koe hei reo, hei mata kano I tonu mo te iwi Māori. A ka tika rā tērā. Ka tika rā tērā. No reira kia tau ngā manaakitanga me ngā tō mai rangi tapu ki runga I a koe, kia pai ai tō uru ake ki roto ki tērā ware ki te kauni era, ana ai āpai ake I tō tātou iwi. No reira tēnei ngā manaakitanga te kupu o te uru, ana ka tau atu rā ki runga I a koe. Ko te ao te Kapa Haka ka tai ko te ao ko tēnei.
Ana, tērā ia te I rōpū, no roto ana mai, o ngā kura tuarua o Taranaki, kura kaupapa nei, te kura o te pipi ngā kākano, mai rangi Atea, te kura o ngā rua ine rangi tānoa tura, ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui. Ko ngāta I roto I ngā tau ki tū ko tētei Kapa Haka ko tai. Nō rere, e wai ake tēnei o ngā pūrongo I ngā āhuatanga, I ngā nuku anga me ngā kōkiri o te rōpū e kia nei ko te kūreitanga. Tēnā, kia mātaki e taki ake. Tātou. Ko te wā anga ki te waka taitai Kapa Haka mo ngā kura tuarua tonu, ka tū tonu rawa. Ku wakaritea I te kōmiti matua o te Kapa Haka ki tū ngā kapa ki o rātou rohe wakataitai ai. Kura uitia tēnei kaupapa ki ngā kai aka o ngā kura mea rātou wānau. Te kūreitanga ki te rangi, te kūreitanga ki te wenua. He rau ngā kare aroto, ki te arihi I tōku rōpū. I mua I te mura o te ai, ko te ehi me te wehe I roto I tō mātou kapa, te mea kei te whakātu I ngā mahi o nehe. Ko ia ko te uinga o ngā kura kaupapa Māori o te maunga Taranaki. Ara, a te kura kaupapa Māori o te pi'i ngā kākano mai rangi Atea. A te kura kaupapa Māori o ngā rua inerangi, tainoa ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui. Ei tā Anderson, kai tātaki o te kapa, ko te kawe I ngā kura o nee e witiki ai ko ngā kare a roto, pēnei ia ii, wei, rātau, ko wana. Ko tō mātou kaupapa, ko tōtai, ko te kōrero mo ngā mate, rātou ko wehe, tuarua, ko te pakanga tuatahi ki te kōhia, ki roto o Wai-Ora, tuatoru, ko te reo Māori, ara ko hara te hemara, tō tātou rangatira, e kaui tō tātou reo, Anei mātou e whakamāno I a rātou. Ko te matu o te kawenga o te kūreitanga, ko ngā mate o roto I te kā ui nei, e wā anga ki ngā pakanga wenua, ko ngā kaupapa matua o te wā tonu, pēnei te uringa tau wā te kau o te kōanga reo, me te waka nui I te rima te kau tau o te pēti ana Māori, me tētei o na kui a mōreu, a kui ana te e mara. I tēnei wā, ko te whakeke, ki enei, tēnā rata I ki ngā nekehanga, ki te ihi me te wehi hoki. Ko tōku tino wāta, ko te waiata āringana te mea e kōrero e pāna ki te huringa tau whātikau o ngā kōhanga reo. Ko tō tātou nei tira, nā te mea I te wā I waiata I tino a tāhua te rongo ki te taringa. Ai. E are ana ngā tairongo o arikoa o īkaka I te wā ka waiata tia, ngā waiata. Kia ki whakarohe ori te mo ngā kapa katoa kia eke ki te rao o ngā taumata. Ko ngā wawata Dylan kia ai ki te katoa ki te kōmata o te rangi. Mā wakata Māori e wakātu I ia te puna kapa mai o te rua te kau o ngā rā o Māuru. Ka pā o tia ngā toa tokoiwa ai te rua te kau mārua o ngā rā o Māuru, ko te rangi tuku taonga, ko te paraire, te rua te kau mā toru o ngā rā o Māuru. Rauru Broughton 12th-15th, te reo o te uru. Ma te mi aro katoa atu au kia kōtau te kūreitanga, ko ki te au ia kōtau I roto I ngā tau. E ki te ake ana tō kōtau ngātai, e ki te ake ana I te whakapau ka Anei, ana ki te ao te Kapa Haka ki ngā taonga whakamiri aku I mā koloma. Tēnā rau atu kōtau. Nō re āpaitia ko te taia, āpaitia ko te patua Wai-Ora, piu ara ko te piu o tia no whakakōrero tia. Whakakōrero tia, māroto I a kōtau, mai katoa, āreo nei, ātinana nei, ko te aotonu o te Kapa Haka. Nō rea kia tautonu ngā manaakitanga mutunga kore, ki runga I a kōtau. Āna ka tika rā e tātou mā, e pūrongo anō tēnei, ko ia tēnei, ko te pūrongo tuarima.
Ko tōna kaupapa ia a e āngai ake ana ki te pōiri, ki te ngako tonu o te pōiri, i tū ki roto ia whanganui mō ngā rōpū Kapa Haka mai te roe o te whanganui ātara. Manu Arataki, oro wenua, whanganui, Taranaki. Kua ngātai, tā te mea ko ia tērā te āhuatanga ki tēnei whakataetai o ngā kura tuarua, kapa o ngā kura tuarua o tēnei tau. Me tū te kaupapa ki tēnā roe, ki tēnā roe, e roe motu ake kuko wiria, nā runga i te mate uru tā. Nō reira, nā runga i tērā, me ruku atu tātou ki te pūrongo nei. E toru tau tēnei kaupapa, tēnei taia o te Kapa Haka, e moi ana, ku oki mai ngā ni o tāne rore rāua ko ine re ia, ki te ore ore anō i tā rātou kaupapa. Utanu mai mo tēnei pūrongo. Ko te ia o te reo pōiri, e i ere ana. Tai rawa mai mātou, ki te whakaeke mai ki runga i a whanganui, whānui kia Ngāti Hau mā, ka tahi anō ka rongo, ana ka ohorere, ka oho te Māori, ana he ohorere whakakipa no reira. Kai reira ngā piro e tī takataka ana, e tī toki ana, enari, ko te mea nui katoa ki āhau, ko oho mai anō tēnei kaupapa. E tino ihi ana, tino koa ana, rongo i te ihi, te wana o te haka pōhiri o te hunga o konei. Ku maru a Te Awa Tupua o Wanganui e ngā Kapa Haka kura tuarua o ngā roe o Taranaki, Wanganui i Manu Arataki, rātau ko te Wanganui ātara, ei tā no o tima, i rongo i te Māori o i tāna taenga atu ki te pōiri, ei tā taiapa, ko te Māori waka i rongo i tāna kuunga atu. Me pono taku kōrero. E hikaka ana mo te hunga taiohi e whakaake ana ki runga i tēnei atamira o tātou. I roto i a mātou o Te Awa Tupua, he o te anō, he nui ke ngā mahi me koke tonu, ki mua i te aroaro mo te apopo. Engari, he rawe, ko tai mai ngā manu iri, o tēnā whaitua ki Wainganui a tātou. Koa e nui ngā mai kei mua tonu i te aroaro, e i kaka ana te ngā kaua kāwau, ku tai atu te katoa ki te kaupapa nei. Hi kaka katoa ngā tamariki, i runga anō i te mea kua whai wāhi atu rātou ki tētai kaupapa, i roto i ngā tau ko kore nei ngā kaupapa te rangatahi, i runga anō i te mate uru tā, te mate kōwhiori nei. Hoi anō, ka tuku i te karanga ki a rātou, ka tū ngā whakataetai amotu i tēnei tau, hari kua katoa ngā tamariki. Me pēnei pēr te kōrero, tino rongo ngā taiohi i te Why-Ora, o te hunga tupu pēnei mai a rātou, ne kua roa e noho tahanga ana i tēnei kaupapa, koa kāre te motu whānui i konei, te wāhi kotahi, ko te painga keka ki te rātou, i ngā mahi haka o kapa ke atu. Kua toru tau tēnei kaupapa e moi ana, nā te mate ko wiori, e i kaka ana te kāui tātara ki i, kia ki tāno o te reo waiata o tama kōrero, rāua ko ine waiata. Ai ahua, mai etahi tēnei wā, i runga i te mōhio ko etahi kareno ki atu, ki runga i te papatū waiwai, tāna rure hine rehia, no reira ko etahi ahua, mataku ana i tēnei wā, engari, mā ngā karakia i te pōnei ka whakatau i tērā. Ko te mana ko nui a waiwai, ka wakarongo ngā atua ki a rātau karakia, e tauai ngā piro a ngā kai aka. Ei te rua te kau o ngā rā o Māuru, ka whakapaoho awakāta Māori i ngā Kapa Haka katoa. Rauru Broughton 12th-15th, te reo o te uru. Karanga mai e ngā kapa o te mua o te muri o te runga o te raro. Tēnā ra wātu koutou e karapine ko tai nei. Tēnā ra wātu koutou a kua te pēea, ka tūtonu ko te kaupapa, I raro i te mana o ngā tua. Ko te kāwi atu a tērā, ko te kāwi ariki tērā, ko te kāwi mātu a tērā, e tautoko ake ana. Nō reira ko koutou tēnei, kia tū wini, kia tū wana,
kia tū rangatira i roto i ngā kawa, ngā nui o tēnei o ngā kaupapa. Kawa ngā nui o tēnei kaupapa. Nō reira, karau iua, karau iua, karau iua. Koe re te kupu o te kōrero ki te papatūnga wai, amo ia rā, ko ngā taonga, i wai o tia mai, e ngā mātua tūpuna. Nō re kia kia mau, kia mana whanui e, kia mana whanui e. Ka tia au i kona i a te iwi e, tēnei au kami i a ke rā kia kōtau i roto i tēnei wā. Kōtau katoa, te unga toa kōrero mai, tēnā kōtau, tēnā kōtau. O te anō ki te unga mātakitaki are mai ki ngā kōrero nei, tēnā o ki kōtau. O te anō kia taupai ngā manakitanga ki runga kia tātou katoa, e ngā kapa o te motu. E kupu motu a ke tēnei nāku kia kōtau, a mo i ake, ka wea a pai tūtia, ko te mana, ko te ii, ko te wei, ko te tapu, kia e ke tangaroa, kia e ke panuku ai kōtau. O te anō, ko te wiki o ki tēnei o te reo Māori, karanga mai e te wiki, karanga mai e te wiki, karanga mai e te wiki. Nā runga i tērā, kia taupai ngā manakitanga pai ki runga i a tātou, e te māngai pāo, karanga mai, anei rā ko ngā mii, i puta mai ai te reo o te reo irirangi o Taranaki, kore mako o Taranaki, te reo irirangi o whānui, te reo irirangi o rangi tāne, e tuku ake nei, kia kōtau, ki runga, ki raro, ki wao, ki roto, rire hau, pai mārire.